Exotrop Online. It's Saturday Serenade at Exotrop Online. Sonata, to'y gabi na Sabado. Sa nga gabi, kabulutam, iyama, si Rick Dayag para ta kansyon na nga napafutu nga ayak. Agaw nga maurong na, agaw nga matamag na, awan na tugawagawayan, gafu ni kau lamang. Yaw nga ayako, aya nga napafuto, nga ta pinanawan na, sangaw tatagay na. Minyaw nga ayako, para ikaw o nenang ko, irayaw nga aya, mangiyawa na palupagyan. Sakani ayatamu mamanay tanono mo, sikaw lamani ayataku. Ngamin yaw ayako, para ikaw o nenang ko, irayaw ngaya, mangiyawa na palupagya, sa kani ayatan mo, mamagnay tanono mo, sikaw lamang ayat ako, sikaw lamang ayat ako. Diyos mabalo, Rick Intoy Dayag. I-shout out to gapa si Manang Laila. Ta request na niya kan to ta last week ang natapagiraw na ta ngamin nga video stamp. I-shout out to gapa ipapabalo ko ni kamo ngamin nga ibanag. Maski sitaw dyanno ta intero mundo ammo iga kamutaton. No kano masitano yung nga vlogs ira pare na kwan tagirawan no gapa. Suportat tam ibanag singers. Pare na kwan, taaroy ibanag singers nga ma-feature tam no ka tao nga programa. Hopefully, alo ni afu, aro imagalat tam suno matoli nga na ta normal. So mabalo-balo, wawagi, pare na kwan, tam makiyawa tam, tapalupagya tan namin. Let's always be a blessing to others.